در موج برنامه اطلاعاتی خبر. پاسخ توشف با اظهارات ظریفی سابق وزیر تاجیک را به دشمنی عیبدار کرده است. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان با وزیر معارف و علم اوکراین ملاقات نمود. مجازات آموزگار و دیرکتور برای تجلیل زادروز و دعوت حافظ در مکتب. رمضان قادیروف میتواند جایزه نوبل گیرد. در جمهوری ازبکستان واکسینه زنی عمومی شروع شد. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان قمچیبک توشیف با اظهارات سابق وزیر کارهای خارجی تاجیکستان همراهان ظریفی واکنش کرده است. با گفته او همه پیشنهادهای جانب قرغیزستان در مورد دلیمیتاسیای مرز از جمله قرار درباره انکلاوی ورخ با رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سیمو یتیموف داده شدند خبر داده است 24.kg. قمچیبک گفته است که همراهان ظریفی از پیشنهاد او در مسئله مرزی بین دولتی رنجیده است. میخواهم روشنی اندازم. من همچون رهبری هیئت حکومتی پیشنهادهایم را اوید به انکلاوی ورخ به همکسب خود محترم سیمو ستارویچ در حضور اعضای هیئت‌های هر دو طرف سپردم. با همین تمام دیگر یگان حرف درباره کشور همسایه نزدیک ما نبود، گفته است قمچیبک توشیف. رهبری کمیته دولتی امنیت ملی قید میکند که منصبداری سابق تاجیک با اظهارات خود تنها فرهنگی پست و دشمنیش را نشان داده است. پس چرا همراهان با مدنیتی پست و مناسبت دشمنانه ظاهر کرده خیلی بد جواب میدهد؟ شاید از آن سبب که من با پیشنهادهای آنها که منفعت‌های کشوری مرا انعکاس نمی‌کند راضی نبودم، افزوده است منصبدار قرغیز. قمچیبک توشیف از قرغیزستانی‌ها خواهش کرده است که مناسبت دوستانه را با مردم نزدیک تاجیکستان نگاه دارند و به اغواها داده نشود. خدا خواهد همش خوب می‌شود. چقدر که می‌خواهید مرا سیاه کنید، اما لطفاً به خلق بزرگ قرغیزم دست نرسانید، مراجعت کرده است رهبری کمیته دولتی امنیت ملی با کشورهای همسایه. یادرس می‌شویم که همراهان ظریفی سابق وزیر کارهای خارجی تاجیکستان که در عهد وزیریش حل مسائل مرزی با چین را برد دیپلماتی تاجیک خوانده بود، چند پیش با پیشنهاد قمچیبک توشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان برای عوض کردن زمین ورخ واکنش نشان داده بود. ظریفی در واکنش به توشیف که عوض کردن ورخ با زمین‌های دیگر در قلمروی بادکند را پیشنهاد کرده بود، اظهار داشته است که ورخ برای همیشه زمین تاجیکستان باقی میماند. همراهان ظریفی در صفحه فیسبوکیش این پیشنهاد توشیف را برای دادن ورخ سفسطه خوانده تاکید نموده است که ما دعوای قلمروی بیگانه را نداریم، اما پاره از زمین خود را نیز نمیدهیم. وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سیراج‌الدین مهریدین وزیر معارف و علم اوکراین سرگئی شکارلیت را به حضور پذیرفت. طور امیدخاور با استناد به وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان اطلاع می‌دهد در واقع مسائل مبرم همکاری تاجیکستان و اوکراین با تمرکز به ساحه معارف مورد بررسی قرار گرفتند. یادرس می‌شویم که وزیر معارف و علم اوکراین از 29 مارس تا 2 اپریل با سفر رسمی در تاجیکستان قرار دارد. هیئت اوکراین بیش از 60 رکتور دانشگاه‌های آن کشور را در بر می‌گیرد. прокуратураи ноҳияи рӯшони вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон зимни фаъолият ду ҳолати вайронкунии талаботҳои қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистонро дар ҳудуди ноҳия ошкор намуд, хабар медиҳад котиботи прокуратураи генералӣ. ба иттилои манбаъ сокини ноҳияи рӯшон ҷамоати деҳоти доди худоев, деҳаи барӯшон, ғулом қодирова назархотун, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 7 ноҳияи рӯшон қонуни танзимро нақз кардааст. манбаъ мегӯяд 3 январи соли равон бо розигии директори муассисаи таълимии мазкур ва даъвати 45 нафар омӯзгорон дар ошхонаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 7 ноҳияи рӯшон бо орустани зиёфат ҷашни зодрӯзашро қайд намудааст. зиёда аз он ҳуқуқвайронкунанда ғулом қодирова ба ҷашни зодрӯзаш сароянда давлатназаров МР-ро даъват намудааст ки охирин дар ин ҷамъ омад хизматрасонӣ намудааст, афзудааст манбаъ. гуфта мешавад вобаста ба ин ҳолат
ҳолат аз ҷониби прокуратураи ноҳияи Рӯшон нисбати Ғулом Қодирова Назархотум Мавлододовна ва Давлатназаров Мамадато Раҳмхудоевич парвандаи ҳуқуқвайронкунӣ маъмурӣ оғоз карда шуда барои баррасӣ ба суд ирсол гардид ки ниҳоят ҳуқуқвайронкунандагон ҷаримабандӣ карда шуданд. ҳамзамон дар ин асно аз тарафи прокуратураи ноҳияи Рӯшон унвонии мудири шӯъбаи маорифи ҳамин ноҳия баҳри бартараф намудани қонунвайронкуниҳо ва ба ҷавобгарии интизомӣ кашидани директори муассисаи таълимӣ ва омӯзгорони дар ҷашни зодирӯз ширкат дошта ҳуҷҷати эътиноии прокурорӣ ирсол намуд. яке аз ҷоизаҳои асосии байналмилалӣ ҷоизаи сулҳи Нобел метавонад насиби сарвари Чеченистон Рамазон Қодиров шавад. Дар ин бора президенти маркази байналмилалии иттилоотии Нобел Вячеслав Тютюнник хабар додааст. ӯ мушаххас накард ки муаллифи чунин ташаббус кист, аммо қайд кард ки ариза метавонист аз намояндагони Норвегия бошад. ғайр аз он маълум шуд ки Қодиров барои кадом корнамои худ метавонад ҷоизаи Нобелро гирад. ба гуфтаи Тютюнник ташаббускорон қобилияти сарвари Чеченистонро барои ба эътидол овардани вазъ ва ҳифзи сулҳ дар минтақаи душвор қайд карданд. барои саҳми барҷаста дар барқарор ва сулҳи боэътимод дар минтақаи таърихан душвори Чеченистон пешбарӣ шудааст омадааст дар ариза. тибқи оинномаи бунёди Нобел чанд категорияи шаҳрвандон метавонанд ба ҷоиза пешбарӣ карда шаванд. ба ин сиёсатмадорон, шахсиятҳои ҷамъиятӣ, ректорони донишгоҳҳо, судяҳо, профессорон ки дар соҳаҳои гуногуни илм кор мекунанд ва дигарон имкони пешбарӣ шуданро доранд. онҳое ки аллакай бо мукофот сарфароз шуданд инчунин метавонанд номзад ба ҷоиза шаванд. ёдрас мешавем ки чанде пеш президенти Федератсияи Русия Владимир Путин, сарвари собиқи Коқи Сафед Дональд Трамп, сарвазири Исроил Беньямин Нетаньяҳу, президенти Амрико Ҷо Байден ва ҳаракати Black Lives Matter ба ҷоизаи Нобел пешбарӣ шуда буданд. вазорати ҳифзи тандурустии Ӯзбекистон санаи 1 апрел хабар дод ки дар он кишвар ваксиназании умумии зидди коронавирус шурӯъ шудааст. ба иттилои вазорат, айни замон дар он кишвар ду ваксина ZF-UZ-VAC 2001 истеҳсоли муштараки Ӯзбекистону Чин ва AstraZeneca Бритониё истифода мешавад. бино ба нақшаи аз пеш таҳия шуда дар моҳи апрел беш аз 142 000 кас дар ҷумҳурии Ӯзбекистон ваксин зада хоҳанд шуд. барои ваксиназанӣ 3138 нуқта ва 862 тими тиббӣ ташкил шудааст. шунавандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии хабар ба поён мерасад. пеш аз анҷоми барнома шуморо бо вазъи обу ҳаво барои имрӯз санаи 2 апрели соли 2021 ва қурби асъор шинос мекунам. мувофиқи иттилои обу ҳаво санҷон, имрӯз ҳаво дар шаҳри Душанбе офтобӣ пешгӯӣ карда шуда, ҳарорати ҳаво аз 8 то 16 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Хуҷанд бошад ҳавои офтобӣ пешгӯӣ карда шуда, ҳаво аз 5 то 11 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Панҷакен низ чун дар шаҳрҳои Душанбе ва Хуҷанд офтобӣ пешгӯӣ карда мешавад, ҳарорати ҳаво аз 6 то 14 дараҷа гарм мешавад. қурби расмии асъор нисбат ба сомонӣ барои имрӯз чунин муайян шудааст. $1 амрикоӣ 11.31 дирам, 1 евро 13.30 дирам, 1 рубли русӣ 14 дирам. сомиёни азиз, ин буд барномаи иттилоотии хабар. То барномаи дигар дар амони худо бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.